teman ya di kamsai jai mong. Teman ko pa miya meh. Yang hana hab mudu ya hu MLA sungyi. Mana muda yang boleh jungi? Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Ki Pulit ka Anti-Narcotic Task Force jongka East Giant Hills District Police. Kila yo ya ka jingtip ka babania na kitanat sintiat bat kila pelong ya ka jing talasi kali ha ka laipotrek ukalan kot arja benriu ha kiang Police Patrol Post ka bahab hapo ka Lom Shinong Police Station. Katkum ukurwa balapadu Superintendent of Police ka East Giant Hills ki Pulit kila yo abat ya kawai keterokit umpanyang kabadan yo registration number AS11 DC 1200 kinthop ya kisaungut kibrio. Ha ka jing talasi ki Pulit kila yo Kurup sautli kisenduk thep sabon bala thep hadu 100% gram Drok heroin. Ya ubala Kenya antar bo Shongdor arpau laktingka ha ka yo DBA. Ya kisaungut ki bala syakyam la itu kerteng kum usirmal boro na lukara chairali Kamrup district matab udin na khelma part 7 Katigao Katigora Kachar district atur Roman na Shibershak Karimganj district bat ubiren na Madhupur Katil Chera Hailakandi district. Kini kisaungut kidai na kajala Assam. Ki Pulit kilai thuru bala Suba ba kini kisaungut kidai ki Nongkhaïi Drok ki badon je dai bat ka kenhun khai ka bajupania bean yu Drok na kawai syakawai kajala. Hadian bala yo Kurup yo Drok ki Pulit kila register case Lom Shinong Police Station hapo ki kendon jong ka Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act bat ka jing tokit kadang ya syakhaman ban laksa shushu ye ki weipat ki badon kti hakane ka kambian.